Našeg sljedećeg gosta gostimo svake godine u ovo vrijeme, rekla bi, jer svake godine pobjedi na jednom slovenskom natjecanju. S nama je Tomislav Majnarić, Gile, planinar. Dobar dan. Dobar dan. Na otvorenom prvenstvu Slovenije za planinare ponovo ste prvi u muškoj konkurenciji, to evo 5. put za redom. Tako je. Znači u cijeloj Sloveniji, koliko ja znam, postoji jedno natjecanje, a to jedno natjecanje vodi sportsko društvo Bambi iz Šenčura i ljudi dolaze od kamo god žele, znači nije uvjet da bude netko iz Slovenije, može biti iz bilo koje zemlje, prijavi se, natjecanje počinje negdje sa Novom godinom, to jest počinje i završava, dobijete dnevnike i ajde naprijed, izvoli u planine i skuplje bodove. Znači čim više bodova, to bolje, tako je onda i pobjeda. Tako da evo za redom mi je uspjelo 5 godina uspjeti pobijediti. Od kad sam prvi puta čuo za natjecanje pobjeđujem, s time da nije potpuna pobjeda zbog korone, tako da prve 3 godine sam bio apsolutno prvi, a sad sam drugi, znači žena, Martina Učakar, koja evo još jednom svaka čast i moje pohvale i čestitke, je bolja od mene i kao žena je znači bolja, ona je prva, ja sam drugi. Najbolji muškarac, ona je najbolja žena. Kad kažete skupljate bodove, na koji način se skupljaju bodovi? Ovako, znači sistem je vrlo jednostavan. Tu gdje jeste, tu gdje živite, svatko ima neke vrhove koje može posjetiti, tako da do 1000 metara je 1 bod, do 2000 metara 3 boda i preko 2000 metara 5 bodova. I sad hendikep naš u Hrvatskoj što nemamo vrha preko 2000 metara i onda treba puno više hodat da bi napravio količinu bodova koja je recimo konkretno Martini puno lakše jer je bliže znači vrhovi koji su iznad 2000 metara, tako da treba više ići, ali eto na kraju ipak bude neki rezultat. Evo, prošle godine koliko je bilo vrhova? Ovako, znači opet korona je tu dosta utjecala, tako da sam napravio nekih 330 i par vrhova. Inače, kad je sve u redu, kad se može kamo hoćeš, 450 do 500 vrhova godišnje. Ali onda ste, vjerujem, prije odlazili više i izvan Hrvatske? Tako je. Znači 2 godine nisam bio van Hrvatske, jer jednostavno ovo smiješ, ne smiješ, pa pravila danas ovakva, pa sutra onakva. A kazne vani su bile jako velike i ići negdje i biti pod pritiskom i joj smijem, ne smijem, budem, ne budem, hvala lijepo ne. Onda sam bio tu doma, radio sam šta sam uspio, šta sam mogao, tako da 2 godine sam bio tu i opet što nisam bio vani, ipak sam rezultat postigao. Bio sam malo skeptičan sam prema sebi, znam da sam osakačen. Nemate šanse, ste mislili, da? Da, nema šanse, da, ali uopće ima smisla se trudi. Ma rekao, ajde idem, seno inako i ovako hodam, pa mi nije problem skupljati žigove, pa kako bude, ali eto, uspjelo je. Koliko ste vi onda imali radnih dana godišnje, evo u 2021. A ovako, u prosjeku, znači, to vam je svaka subota i nedjelja, preko tjedna mora biti još 1 dan. Dobro je, ajde to što, kažem, živim u Delnicama, što ne moram ići na posao, imam svoj posao pa si ga je nekako izorganiziran kako mogu. Pa onda kad su... S planine isto se može raditi. Tako je. Osvoji se vrh i onda se upiše. I... Tako je, bitno da su telefoni, da imam signal da mogu raditi i ne znam, popodne odem negdje u planine pa napravim nešto. Tako da to mi je prednost da imam vrhove oko Delnica, ne. A jeste odlazili još negdje ili samo Delnice prošle godine? Pa išao sam po cijeloj Hrvatskoj, prvi put sam sad neke krajeve otkrio koje do sad nisam nikad bio, jer ne možeš simo, ne možeš tamo, ajmo otkrivati Hrvatsku. U biti što je jako dobro i korisno i to bi trebao biti prvi cilj, znači prioritet, samo što je skupo. Sve se vrti oko financija i sad ne znam, otići recimo na Kamešnicu, na Dinaru, znači Dinara ima još vrhova, nije samo Sinjal, ili otići negdje tako na jug ili u Slavoniju, sve to košta. Nije problem volja je tu, ali treba to sve skupa platiti. Recimo do Splita i natrag sa cestarinom vam je cirka 1000 kuna jedan takav put. Recimo otići na Mosor. Tako da volja je, ali uvijek onda gledam skupiti ljude za u auto, pa da smo bar 4, pa se onda podijele troškovi pa ide nekako ide. Ali sam sjesti u auto i negdje dalje, ne ide. Da, ali na kraju ispadne jeftinije otići u Sloveniju nego u neki dio Hrvatske, bliže. Pa je. Evo recimo do Triglava meni nije problem otići. Triglav mi je, ne znam, recimo za 3 sata vožnje. Puno veći problem je otići do Splita. Jer do Triglava nemam skoro autocest, ima ide od Ljubljane do Jesenica nešto malo, ali do Splita ima i onda vam je to jeftinije ići u Sloveniju. Koliko se ljudi planinara time bavi? Koliko vas bude prijavljeno?
Pa ovako, u prosjeku 200 godišnje, sad evo ne znam koliko je bilo ove godine, negdje preko 150, ali evo ne znam točno baš koliko. Ove godine nije bilo dodjele pehara koji, evo, dobili ste ga poštom zbog korone. Tako je, doslovno poštom. Tako da ima tu ljudi i sad ima ljudi koji su kvalitetni, koji su stvarno dobri, po mojem mišljenju i bolji od mene. Ali jednostavno pitanje je tu volje i ustrajnosti. Isto kao bilo koje drugo sportu, ne pobjedi uvijek onaj koji je najbolji. Postoji možda i neki sportaš koji je još bolji, ali se nije natjecao, nije vježbo, nije dao trud i onda pobjedi ko se prijavio. Tako da konkretno ja, evo ga, trudim se, volim, a pošto mi je posao sjedički, tako da je meni hodanje onda u biti relaksacija i odmor i volim, pa onda nije problem. Evo, rekli ste da vas je prvo plasirana Martina. Tako je, Martina pobjedila Učakar. Za koliko bodova? Ja mislim da je, ako se vidi na kameri, 64 boda. Ja mislim da je tako nekako, vrlo mala razlika je. A ti 64 boda vam je u biti jedan vikend. Znači jedna subota i nedjelja, ako se baš primiš posla, to je jedan vikend. A ovdje kod mene je jako interesantno to što nikad ne znate kad je kraj. Znači kad je dosta. Ide kraj godine, kažem opet u Delnicama sam, pa pada snijeg, pa je loše vrijeme, pa ne možeš ovako, pa ne možeš onako, pa je cesta zatvorena, uvijek je nešto gore kod nas. Sad takav jedan vikend, hoću ići nekamo, neću ići nekamo, ima li smisla, je li dosta, nije dosta. I taj jedan vikend je sad presudio. Je, evo ga. Je li natjecanje za ovu godinu sad već počelo? Počelo je, novi dnevnici su tu, tako da opet sam krenuo skupljati. Napravim si godišnji plan, znači otprilike ti neki 3000 bodova, raspodijelim na godinu, koliko je to svaki mjesec i onda gledam svaki mjesec postići taj cilj koji sam zacrtao. Ok, nekad manje napravim, nekad više napravim, ali onda uvijek to nekako niveliram. Preko toga više napraviti, trebalo bi onda bar 4 dana tjedno radi. Ovako znači je 3, ali 4 je već malo puno. Koliko od tih dnevnika na kraju ispišete? 5. Znači svaki normalan prosječan čovjek koji se natječe, dosta mu je jedan. I jedan popuni i taj jedan je dovoljan recimo za neki dijamant, to je neki preko 1000 bodova, ali kaže meni treba barem 3. Jer kako su manji vrhovi kod nas, onda treba više dnevnika. Opet je što su u bodovima, pa ti treba više mjesta za pečatirat. Ne. Koliko kilometara, jeste si to kad izračunali koliko prođete u jednoj godini? To je zanimljivo pitanje. Sam bi isto volio to znat, ne znam. Zašto ne znam? Kad idemo ovako na neke ture koje traju cijeli dan, bilo koje snimanje staza, pojede ti bateriju, a baš ostati negdje bez baterije, nije baš neko sretno rješenje. Tako da nisam do sad vodio statistiku, ali recimo, ne znam, u jednom danu ako je neko hodanje od 7-8 sati, bez problema se prođe 25-30 km, tako da koliko puta se tako zafrkavam sa ljudima kad me pitaju kad ti nije već dosta, pa kažem da nemam sat i to stari Casio kojega jako volim, ne bi stvarno znao nekada koliko hodam. Da li hodam 2 sata, da li hodam 5 sati, jer kad imaš neku dozu kondicije, onda ti sve to skupa nemaš taj osjećaj. I onda stvarno na temelju sata vidim, hodam u 7 sati već je. Tako da. A član ste i, vjerujem, nekog planinarskog društva, sve tako i počelo. Kako ste počeli planinariti? Pa u biti, koliko je jako važno šta roditelji nauče svoju djecu. Znači, roditelj neki trag će staviti na svoje dijete. Moji su stavili to da volim prirodu. Da mi je nezamislivo, ako i ne idem planinarit za vikend, ostati doma, ja to ne mogu biti na Facebooku ili za kompjuterom ili za televizijom, to mi je strašno. Tako da znači to kreće od djetinjstva. Inače sam član HPD Petehovac iz Delnica, ujedno sam i tajnik društva. Onda sam počasni član PD Pljusak ovdje iz Rijeke, pa sam u Sloveniji član PD Kočevje i tako, znači trenutno u 3 društva sam član. Svi me radi imaju, pa onda. Lijepo. Ima li iz Hrvatske još natjecatelja koje možda poznajete tu iz našeg kraja? Ima iz Rijeke, ima iz Crikvenice, Zgrobnika, tako da ima i to mi je isto drago jer lijepo je da nisi sam, ipak kad je neko iz tvog kraja, da ne kažem iz Hrvatske, lijepo je iz Hrvatske, ali opet Rijeka je moj kraj. Tu sam doma, pa je ovako ipak drago i simpatično ti. I kad idemo gore, idemo uvijek zajedno, pa se onda zafrkavamo, družimo, slikamo. Ima. Doduše puno manje od Slovenaca, ali ima i naš. Ali ih ima. Je. I evo na te pohode idete uglavnom sami ili imate još neke istomišljenike, da ih tako nazove? Pa znate šta, kad ovako radiš čovjek neke stvari, teško je naći nekoga koji želi s tobom. Toliko.
Šta je previše i previše, budimo realni, ne. Ako da ljudima je dosta, ne znam, vrh 2 i to je to. Ja ne sjedam u auto ako ne napravim bar 5. Znači to mi je neki minimum minimuma. Imam jednog jako dobrog prijatelja sa Mavrinci, Davey Molek, koji je isto tako ko ja, pa onda ima volje, znači pa odemo skupa pa se dogovorimo, idemo simo, idemo tamo, tako da mi uglavnom on pratnja i skupa idem s njim. Ponekad se još neko javi, a kad ne može on, onda idem sam. A sad sam, a mislim odeš, ali nije to, ljepše kad je društvo. Kad je društvo. Evo, knjižica od ove godine, ste zadovoljni zacrtanim planom, koliko je već popunjena? Pa za sada je ok, pola prve, tako da već je to neki 300 bodova, što je ajde ok. I pomalo ide. Sad se opet ovisi kod nas kako je sa snijegom, ne? Jer ako je neki snijeg, onda po novim našim vrhovima lokalnima, iskreno već mi se i ne da ići. Ipak gledam da mi bude malo ljepše vrijeme. 5 godina to radim, znate, već ono, da ne znam koliko mjestima. Ono, zasitiš se. Ne znam, picu vjerojatno svi vole, ali jedi picu, ne znam, tjedan dana bez prestanka, bit će ti već dosta pice. Tako i meni gledam baš da mi bude lijepo, više ne idem baš kad sjekire padaju, gledam da je ipak lijepi dan. Gdje ste sad naredni vikend? Što je cilj? Evo ga, razmišljam još, budemo vidjeli, volio bih u Sloveniju, kako nisam 2 godine bio. Sad konačno mogu, imao sam Omikrona nedugo, tako da konačno imam potvrdu, pa sad koristim priliku dok se može preko granice. To jest nije problem ući u Sloveniju, problem se vratiti, jer naši traže. Imam tih nekih zaostataka i obilaznica planinarskih koji nisam obišao, volio bi, tako da mislim da bi išao to odraditi, tako da, ipak nadoknadi koliko se da izgubljene 2 godine. Ne? Neki onda vjerujem viši vrh ćete odmah posjetiti da se nadoknadi. Ako bude prilika da se nadoknadi, tako je. I malo su dani već duži, pa ajde, sve to skupa vam je povezano i tako da danas se da bude. Tomislav, čestitke još jedanput, evo, hvala. Vjerujem da se onda vidimo ponovno za godinu dana. I ja isto ako mi ne dosadi. Valjda ne bude, primio se jesam, pa sad evo, držim fige sam sebi da bude opet uspjeh. Hvala i čestitke još jedanput. Hvala vam na pozivu.